U prvoj epizodi radila sam vam štrukle na starinski način i IB štrukle na novi način sa špinatom i sirom rikotom, ali sam namjerno izostavila jedan sastojak koji sam ostavila baš za vas, da zajedno sudjelujete, da zajedno igramo. Nagradna igra ide i ovako. Prva 3 koji se jave u komentarima na mom YouTube kanalu, koji će vam pisati dolje, dobit će poklon od mene. A šta je poklon? Poklon je iznenađenje. Nešto što ću ja vama skuhati i pripremiti, dobit ćete to na vašu kućnu adresu. Da li će to biti štrukle, da li će to biti istarske krafe, da li će to biti krafne, da li će to biti panetone, da li će biti špagete. Nešto, uglavnom ću vas iznenaditi. Biće u svakom slučaju fino i zdravo, a vi ste ti koji morate ponoviti, koji morate pogoditi koji je to tajni sastojak u IB štruklama sa rikotom i špinatom. Nakon toga, prva 3 koja su se javila ispod u komentarima na YouTube kanalu, Ivana Banfić IB, je službenik, će ostaviti svoju adresu na moj Instagram profil u porukama. Tako ćemo mi to izvesti nekako, a još ću vam pisati dolje u opisu. IB Cooking Show.